دبن تیرژن روشه و گرماهیا هاوینه ده کارکرین دهوکیش بو پیدا کرنا دبارا شیانا خو لسر کار بردوامن لی نبونا جه بهن بدان روش لوان گرانتر کریه. دبن تیشکا روژه گرم دا کرێکار چه جاران ji karkirinê rawistin ew dibin bilindtirîn pileyên germatiyê damandî dibin tenê ji bo dabînkirina bijêwa jiyana xwe lê nebûna cihekî ev kar e li ber wan zehmet kiriye. me çöl me da xaza kirî dîma ke xaza me bira bu me kabînekê bînim da neverê da em jî ji ber vê baranê ji ber vê germê em xilas bibîn a da xaza me ve me çî dî nevê em jî feqîrî me pêçê nabît ew tiştî xerekê bikeyn. وده أفد بس متى أفد سر وزمسونا قريب وده برا دنيا جرمة وعامل خر فقير يعني دعوة جاء قلت كان مثلا أهل فير كابينة كي تشتكي هبت يعني إسبر فيش جرمام خلاص من إسبر في صرماي يعني زفستانة باران يجي يعني جرنا زفستانة بقدام خر طارد بين بس هم جاء كي بمتشكل لسر دم و çaw le şêwan Araqa mandîbûnê û pila germatiyê têkelî êk bûyne. Li ser vê çandê ra cihekirîne bû bênvedanê da ku ji wê nexweşiyê û germatiye rizgar bibin. Kamera Xwedê wekî erzaqî botînin hema havînê hemahînê bînin em ê bergem germê. Heke dareka wisa hebî dê Xwedê ne bernebî jî heme vêrê. û zivistanê jî Xwedê wekîle hewa têtin yanî hinda cara cumaet agirî li wê re hilkiyanê hinde şareka belediyat memnû e. یه هاتی پیشکش کرید ماستر پلان دان نه Bajervaniya duhokêjî dibêjît. Tanûke çi daxwazî bû me nehatîne. Her gava ji layê sendîka kirêkaran ve ev daxwaziya bê hête kirin. Dê cihek bu avan kirêkaran hête danan lê bi mercekî cihekê guncay bît. که دیچن پاری دتن حقیقتا بوی دیف وی گرک یا گرکاویت کو بن و بنو حتی وکلینه دتن آنباران لینه بیتن ویریا داوی اکی دی جهکی وصا بیتن بو کری کارجی کو جهکی گنجای بیتن دیسا تأثیر زدگاوی نکتن و سرجاده نبیتن دیسا اسعا جهولاتیا پینه تکرین و سایر سرجاده نراستن رکاتو چوی نخوش نبیتن یا گنجای بیتن هم بچنه ویجی کل ویجی او کاری وای جبهه کن Li parêzgeha Duhokê nêzîkî 125,000 kirêkar hene. Ebtinê di heft heyvên ev sala da 10 kirêkaran giyanê xwe ji dest daye û 2 kirêkar jî birîndar bûyne. Ku berawer digel sala derbasbûyî da rêjeya giyan ji destdanê di nav kirêkaran da zêde bûye. Sîdat Hebîb, Nûce TV, Duhok.